Nzia ya kukilya maundu nima na ukwati wa Kiw'U ya matungulu ya yiulu enenthi isio sya Kistimani na ala matwie nguumo sya usi wa Maidoindo mena undu wa utania itina wa ikundi yimwe yite ya silikali muamba na kaunti ya Masaku kwambiisya mulati wa kuseuvya ngome sya ukwata Kiw'U usini uu.Winnie kivuti ulani muungami munene kana director wa maundu mwana special programs ofisini wa governor wa Masaku Vamwe na ofisa ula ungamite ward isio ya Matungulu Cosmas Masesi imenda enenthi kukwatiania na makundi ala moka isio ni syanduani kwa ilya maendeleo na ingi kuseuvya mulati na muno kwivetana na utavi wa kithangathi ngomeni ila mambi ya useuvya. Mulati ula uthukumwa kwa ilungu ya mimonza uvaniwe kutethya utalo wa misimbe wa 3,000 boni mutisya ena mauvombe ange. Aikose ya kwambililwa kwa mulati uyu ni kivutia lesana nonginya vetho na ngwatanenzo katikati wa silikali ya kaunti ya Masaku na makundi makiyene utuma kulia nende na mukukwata ngwatanio sionthe lesiteto kumatethya na muno kuseuvya ngome thisi useuvya imavathana na kutava kithangathi kila gitonya gutuma ngome itethwa na utethyo ko tuyatanu muno ni kuona Asian community na county government na APA Apollo mokito tukwata ne Vamwe nikenda twake gambions nundu andu maitu matonyo kwata Kiw'U ukamba ni twese thina witu ni Kiw'U indi undu governor wikite governor wa Vinya na partners ya loetete nukutethya kamba muno ni kwatia twaendeu Masaku imbene ni kutwika food basket ya Nairobi twakwata partners taya ni tuendea na useuvya mito tukulio tuende na utuseuvya mito yitu mbuzi situ nikenda kila bandu isethia bena Kiw'U na ninegwa Asian community partners maitu mayasya tusisye tuone kithangathi kikatabwe nundu nicho kiutethesya gabions imekwaka ku maintain Kiw'U na Kiw'U kitheu nikenda anu matonyonywa ko twimukulya muona bala bonthe be useuvya gabion mwikambi yothi utaba muthangabo nundu mwitha mwambia kwananga wiola museo wetetwe Masaku na andu mawendi museo kwenana na Cosmas Masesi ngome monzele wani kwa usini wa Maidoindo sitethya misimbe wa 3,000 na ingi maundu ni makorete nima kwitha utalo munene wanende kwa tasya usiunthini wa maundu moma miundani pave ya kwa wares monza in a distance of 14 kilometers katika tebe kilomita ile within 7 months na ndiye governor no sio nundu bane whether take care of 3,000 families kwanzia ya Kiw'U bala metha maitumia Kiw'U ki ona mbuete kwo kwanzia mbingi kunywa kuvua ngua kuua kunenga indo sio na ende muno pio kuima nundu wa kwithiwa governor mwelekeo wake kala msimamo wake ni mbesa mubukoni na leumesani tuina Kiw'U tandu ku Matungulu North Kistimani village twina nzia opio ya kwikala twibonie twina leumesani mbeza simu bukoni indi kila kindo na ukulya ni atwi kana ekalima ba yimwe nzia baba amafama ninzo mama nana ngamatwanga liko syathika nitu yatu imana kana kwizira kwa governor twamina kuyo na maose maseo ino iwe yatwika basket of production to areas kwambia kwa mola panyathika gina Nairobi izu cio ndesiethiwa ikatona kupeta thina kana indi property ndini wa kisio kitu kisio kina kila kia matungulu ya yiulu ni kimwe kithio kina munyo mwingi kana kina muwa Kiw'U na ingi oteo kwithwa wiu niko kwa enenthia ya ingi mena undu utania matonya ukilanilia usini ulila kwina mbua na vataiva andu veka wa matonya ukilanilia na ngome thika tumika kuinganisya usimeteleti kiao twina mubea mwingi muno na community yonthe ya area no nundu wa NGO ino yukie ipatinate na governor yoko twakia gabion miaka gabion nene muno na andu mava mwingo wa Maidoindo governor andu amaenda sukulu ila kwa ua na yu gabion ila ya kwa bana andwa utueteye makenda matona ubitila yuluta kiao ithu twina muyo tutaona na indi nomboka ila sisawa kwa maura ila sisawa Kistimani ona andu ciuma ba usini wa Maidoindo ithu ni twakwati wa naendea na kwiko na kila usi ikia gabion nundu mubango waku uilio ningutungia community mubea nundu community ni yumetie ikakwatiania na afadhili maitu na ni makulya afadhili tondu imeuka na matunenge materials sionthe ila ikwendekana nake governor be kilo kumia kila waile tonenga andu make
ni kulya tukakwata ni kenda tutonomina gabion sisu ingi muonza tondo tuonia ando maitu kutula nimeutula lakini twamonia tuyathangau nimeuka na twende na uthukuma na Vamwe kwa uni kulya community meyumilie kwa wingi nikenda tutonomina gabion sisu cia atiala bene no tanu ni kukwata ndona ukuta support na ya keli nini sikana ngavana evala ui niwisikana nivokie mausio kisione undu Kistimani tithini tweke gwa matuko maingi viteu na nini sikana no kuta support ithete nengi we smith na siendo ingi indi andu ala meaka bahati yakana tino kamana atongoria ni menda silikali ya kaunti ya Masaku kwenda na utambuja kuwa kuvulana na makundi ya langi na kuweka maundu tayo isio ni lingi si kaunti ya Masaku no kana kuvikia enenthi onthe na veda meaka dams muonza usini uwe woka na itwa makulya na tukulyo makulya maende na kwaka inge usini mausini mbusini inge sia sub counties ila inge nikenda wizethia kila sub county ni yakwata kindu taki na inisi itina wa 7 months tukasioka ingiva tuonosio na uniku wa kwitha twina Kiw'U kisio ni kitu thini ya mwaka muima kwimbua na kutembua gavana ni kulyo ou wende na kwiko uo na isio ni ile ingi situ cia Masaku withieta Matungulu yonthe ward C5 no twetha project cia muthembo gavana ende ano Tuete NGOs na twende na upatina na andu ma muthembo na andu maitu ni meuthikia na utetheka kaunti ya Masaku nyeni tobo ni mutesya